Material raket ni menggunakan Mitsubishi Chemical. Raket ni pakai enjin Mitsubishi ke? Confirm smash laju ni. Memang padu sangat, geng. Barang baik, kita dah cun. Let's go. Ini dia, geng, raket terbaru dari brand Victor, iaitu raket Victor Jazz PS 12.2. Berat dia 4U83 gram. Balancing headlight. Tapi setelah kita timbang, kita dapat heavy, stiffness stiff, dan maximum tension boleh tarik sampai 29 pound. Frame isometric sweet spot besar. Jenis Aeroswap frame dan ada teknologi high resilient modulus graphite plus nano fortified TR plus dan grommet ada 76 lubang. Ketebalan shaft 6.6 mm. Ada teknologi high resilient modulus graphite plus Pyrofin dan ada material by Mitsubishi Chemical. So, gabungan semua ni Jazz PS 12.2 ni sesuai untuk backup player, attacking player dan membantu pukulan kita lebih tajam. Swing laju, confirm memang berdesuk smash. Stok tak banyak, siapa cepat dia dapat. Nak saya racun barang baik? Boleh terus tekan follow, geng.